Bana banzambi moyo wenu kujinwenu bonso badi batuteleja lelu ne bonso badi batendelel netu munyuma bonso kunu dinu ikalangana kule ngasa ni ditalala biaku ditatu nzambi dikala nenu bonso bueno mudina dia Kristo Yesu mkalengu wetu. Amen. Sikondo chacha paka ya mosako mukona yulu kuzulu gani wewe wakamweka sikondo chutule jampala wa masia Yesu zambita Yesu zambi wani weyo mwenye ngubikila mwenye munaka ngubikila zambi wanyo milombu yani zambi kana ikusamina kwa kumoya nyo mwenye muka buli mukwata bya munda zambi wanye mwenye musambi wabakeyi musambi wabachoka zambi mwanganyi wani kunga yapika lekinguli wa zambi Zambita muluma mwifa eyo bana banzambi tokufetana kabidi lelu wa matuku magumia bidi angondu misambombo bwatu yetu kutendelela kabidi mumagulu wetu achilu babu mtu akamana kudiswika nungumamanyishe yetu atujamuna wajanu bokunu fuluisha bwane panu di kunu tangila bidibimpe kuto chala pa mwabuji chala chimane babileshi bwanu jibananga bwa mujimu wa hekumpala binu ikalaka nwene bamanyi nujanu mokukonga bana betu bakwa abu bajipa bwifi nenu bwa kwekala kunu bwa nwene kwekala nwenze bwa albunungu nungu manisha tuwaka dinao bwa kunu fuluisha nungu netuimbe musambu wa bonso utudi nubwa kubanga nao udi nomba magumia na ini tano musambu di nomba magumia na ini tano nungu netuimbe bonso musambu di magumia na dituku di adisanka
Eyo bana banzambi tulia mu tutungam ni kusagidila tungimbe twetu twaga tulongolele misambu mimpe botetu kikal tutumbishina inzambi nunko netulombe nzambi bwa nyuma ikala mungachi mwetu ni bwa kubala ni bwa kumva bujingulu di bwa didi nzambi tulomba nzambi tatu nzambi ni tatu wa mkalenga wetu Yesu Kristo mufuki wajuli ni wabuloba ni byonsu bidi bikalanganam mbumu tudi tufuma kukutumbisha mene tukwembela musambu bwana jitu kwedi ndi tukujadi sanga jitu kuja kuikisha kunyuma kwa wewe mumana kufuka bintu munga chumama tukwa sambombo ni bantu mene kikai ditu kwedi didi tukuja chishila kudibena Kristo bonso watu yetu kukutendelela disengeleli yetu katataka nzambu yetu mbwani nyuma webe ikala munga chumu yetu atulombole mukubala kwa didi ya nzambi ni mukujumva kabidi amani mokutuludi kama bujinguludi ni ukangole michime ya bonso badi mwakala batele jidi mchikondo echi wewe ikala nzambi wako ni nzambu wetu kabidi tukuloma nungumudindi ya Kristo mkalengo wetu amen. Bana ba nzambi netu teta kubala mukando wa nzambi mukando wa Mako Mumako chapter wende mwinai verse 35 tonu kudi 44 naka tamba kwamba nutamba kutubwikidile misango ya bungi bwa meso etu adili bitaitai tuleta tuji tutamba kuikala tukesa Yesu uju batamisha mavuala jitu kwa jimene fakamba jiba kufweka wakambila bayiji bandine tuyaiji ishia bakashia bantu babunyi bakainandi mubwatu anubu mwakajiye matu makwabu akajinandi chifufu chikole chakalwa mavala akabwela mubwatu bwakadibula tentene mai yeye wakaji ku chitaku cha bwatu musame fa musamu mulale tulu bakamubisha bakamukonkane muyishi ujuwitabuje tufwe anyi yeye wakabika wakabulukila lufefele wakambila dijibane fuwa talala lufefele lwaka lekela mwaba au wakatalala yeye wakabakonkane nujinu chinyina chinyi kanwena nijitabuja to nekatataka bakatamba kuchina bakambilangana ne ewo muntu kai lufefele ni mai ajijiba bidibi mumvila chifufu chikole chakalwa mavala aka
bwela mu bwatu bwakajibule tentene mayi. Mu verse wa 13 ni mwanda mtegete. Chipupu chikole chakalwa mavuala akabwela mu bwatu bwakajibule tentene mayi. Nyuma wanzambi natu jongulwile. Amen. Et je vais aussi essayer de lire en français pour aider nos frères et sœurs qui veulent écouter. Nimbalulo mumokulu en falansa. Le message d'aujourd'hui se trouve dans l'évangile selon Marc, je m'excuse, Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. La tempête apaisée. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Dans le verset 37, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et yo tokubala nimtokumva kubala kwa mkando wa nzambi ni tuimbe kabidi musambu ujinombe luka makumi abidi ne umwe pawende munjila mwimbo ujimuke kupangi kumulomba kupangi kumulomba Mwipe wa zambi tupe moyo na shabwa lumumbi mpene luku kwa chishe konsoke waya udi mugi kupangi kumulomba dina joso monda monya neidi lolo udi muge lomba Yesu nakula meka shidi Oleshamu jima kuchini na shaudanile Yesu bawenda kana udi muge kupangi kumulomba Inda koso onda mu
Masanga ebene mumakena Wende bebe mudi muke mujila Bantuneba ebe kubule ndwisha Mudi muke kupange kumulomba Nina joso Munya Medilongo Mudi muke Melomba Yesu Nakula mekashini Eyo bana betu twakumva ku bala kwa mukanda wa Nzambi twakumva kubala kwa mukanda wa Nzambi ndimo kubalulanu verso wa 30 ni mwanda mtekete chifufu chikole chakalwa mavala akabwela mubwatu bwatu bwakajibule tente ne mayi chifufu chikole chakalwa chakabwela mu chaku uja bwatu ne mayi bana banzambi didye tujalelu didipa bwalu bwa munka chimwa chifufu Mudibena en falance bambane dans la tempête. Munka chumwa chifufu. Ban banzambi. Lelu tudi tuwa kula pa bwalu bwa chifufu. Ani chifefele. Lumbingu lushala toko kula bwalu bwa lukombo. Lukomba. Kadi pa di chifefele chulo chichipinga chaka biti bintu na shamuzu bubu chafu. Bukoi. Kadi lelu tudi tui manfa bwalu bwa chifufu. Chifefele. Muntu yons mumanye bimpe chiji chifepele anye chifufu nchini. Muntu yons udi mumanye fajibu bamba bwalu bwa chifufu bwalu bwa chifepele mumanye bimpe ne chidi chumvuije chini. Bwalu bwa chifepele kwenu mogu chumvu kwenu mogu chumona nansha. Chifufu chifepele chikole. Misangu ya bungi chitu chufulanzubu. Anyi michi chishumbule michi. Misami kwabo chishifeto ne bantu. Fadi bifufu bikole bilwa. Tudi tubi kila kabidi malu makole. Fadi walo mu bantu tudi tuamba bwase. Tudi munka chimwa chifufu. Anyi munka chimwa bifufu. Chileshe lulelwe utujine jisama jiboba bikila. Bwase disama jamala mumfalansi jijiwa bigela bwana covid nchufu chikole chidipa buloba bujima chilejelu chakafya kabunduka mwishi mwa buloba chidibena France babigela bwana volcan bumudimi kala mi fumana shukulu sekelo etulwa ese to kwaka ebi byonso bidibikala bifufu Ebi byonso bijibi kijiba se mbifufu. Malu ajapita na twele chile chele bumudina chumujitunga jetu jakongo katataka. Malu ajapita momo. Aja mwene kabwane jitunga jetu jimunka chumwa chifufu chikole. Bwalu bwa bifufu pa jibilwa mugudi mwene lukuna. Mwene lukuna utamu kabidi wenzanu kabidi bintu bidi muntu kaini bukole bwa kushikisha nasha kadi mwena kulunka yende ngujimanye mokuluangana ni bifufu bunungu mako uju tujadi kila bwalwe bunungu bwa kafikila bayiji fakaji bune Yesu munda mwa bwatu malu atu jituma na bifufu nasha bitu jinabi bikondo ebi mako uju tuyisha utufuluisha wamba bwase malu bunungu akamweneka kabiji
fakati Kristo ne bayiji benda munda mwa bwatu bwala badi bambane yeye mumana kuisha bantu kadi wakwanga tabayiji benda jwame tu yai di sambu jikwabo nubobo bakabwela munda mwa bwatu faka yebu mu bwatu Kristo wakadi muteka mutu wenda pa musamu chibubu chikole chakalo pa mutu pa mai akaloni mavala makole mavala akabwela munkachi mwa bwatu bwamba kujina mu mai bayiji bakadini bowo bwalu fulu akadi lumweneka kumesu kwabo kadi bafo moyi bwana badini Kristo munkachi mwabo munkachi mwa chipupu fadi bantu bikala munkachi mwa chipupu bantu badi basakana bantu badi munkachi mwa chipupu bantu badine bowa na shotetu mubikondo ebikabicho tuli tumwana mpindi bwa chipupu chikole cha masama chidi chilwe bantu katwena kabidi twendelangana bantu bakadi bono ambwa kupetangana na shinu jamu kasumbuka kese mbwalu bwa chini bantu tudine bowa bwa bipupu ne bayiji ba Kristo kabidi bakadine bowa bwa chipupu chikole cha kabakwata jileso ne jakusungila bantu mu chipupu chidi chimanyinu cha lufandu fadi Yesu Kristo mwikala ne bayidi dileso na didi tuleje bwane dileso ne jakusungila bantu mu chipupu chidi chimanyinu cha lufandu munka chumwa malu masokoka munka chumwa makola masokoka anyi makola amumi jima amwena chinyangu amwena kabutu aja amwena bimanyinu bya bifukibo kabidi byanzambi bumuji chifepele bumuji mavala na shabutu kukabidi bidi chimanyinu cha bukole busokoka bimanyinu bya bukole busokoka Yesu uji ubulukila mavala mpepele ne uji uipata nyuma mibi bayiji bakelangana menji bwase Yesu uji mulale anyi kena utangila bwalu bwabu bwachini jileso na didi tuyisha bwase nasha malu wa munkachi mwetu nasha malu malokutuji onso amushindu kai Kristo ujumwikala netu nanga kujaba bonsu badini ditekemena kudi munkachi mwachifu fadi bantu munkachi mwachifu buti na mbokutangla kudi Kristo bayidi kabakadini kukwabuka kunyemena bakwelangana menji batangile bamene kadi mukalenga ujumulala tulwa kutulekele bwatu tutufanya bakatangile kuti Kristo bwalu bakamanye yeye ujumuchimuni wa makolo ons nungu nasha tuyetu kabidi bana bakongo patu tutangile kwetu malu aja pita muchikondo echi aja mweneka chipupu chikole makolo masokoka kadi butu jinabu tuyetu mbokutangile kuti Kristo kulombele jitunga jetu kulombela mukalenga wetu wajitunga ne bami nyampala baji wenza nabo mujimu munkachi mwa chupupu fadi chupupu chilo kutujibuti nambo kutangile kuti Kristo nunguba bwalwebu ndimu wakwamba kabidi muchikosu bwakumvisha bana betu bedi kaba ibumvu mogulu wachi bana batujibalela bakwabu basukikala bumva. Je vais résumer en ceci le récit des sauvetages dans la tempête est présenté comme un acte de salut où les puissances des ténèbres sont évoquées à travers des phénomènes naturels, vent, vagues et nuit. Jésus réveillé menace le vent comme ailleurs il menaçait aussi et chassait les esprits mauvais. Les disciples qui vivent des épreuves peuvent penser que le Christ dort ou est indifférent à leur situation. Ce récit enseigne que malgré les apparences, Jésus est là, bien vivant et agissant. Il est toujours au milieu de nous.
Il faut toujours garder foi et confiance en lui. C'est ça le résumé du message. Tout dit tout temps il a dit Kristo bwalwa yeye ujinetu. Katwenu mwakwamba bwana Kristo ujutu lekela. Fadi malma kola aloku tujibutu nabumba kutangila kudi. Nasha mushindu jijitunga jetu jikwata mudilu. Jikwata bwalwa chufufu. Satana idimi kala iluangi shabikole jitunga jetu. Ni be na mutumba ni bantu bakule. Bajiba luangi shijitunga jakongo butuku ni munya. Bwana mukalenga wetu kikadini jitalala. Bifufu bijibilo bitu jinabu tetu. Mbwa kutangila kudi Kristo. Buti nabu mbwa kumulombela nzambi. Kulombela kabidini bami nyampala. Buti nabu mbwa kujilombela kabidini nzambi. Tudi munkachi mwabifu. Pato chidi mwishu mwajulu nediba. Tudi munkachi mwabifu. Di yedi di lalo kutudi. Mbwase katushi mishidi tabushi jetu. Na shebi alo bifufu bya mshindu kai. Buti nabu mboku tangila mukudi Kristo. Buti nabu bwalwa yeye fadi inetu. Ke na mwa kutulekele tuetu tufwe. Ujukongo yidi bani bwachini kanwene ni jitabushi fadi wambe di yengwambene kanwene ni jitabushi nwenu bikala ni mukalenga munkachi mwenu bikala ni musungiji bwachini kanwene ni jitabushi nungubuti tuetu nabumba kuikala ni jitabusha mubikondo byonsu palwalo malu kayo onsu bifufu bikolo palwalo bikutuchi di yedi di tukolesh di tusankish mudine ja Kristo mukalenga wetu amen. Tulomba nzambi. Tatu nzambi mukalenga wetu twasikidile bwalbwa. Di tukolesha. Di tu fuluisha bwase bifufu bidiku. Patu chidi mwishu mwadulu ni diba tujanu mungachi mwa bifufu. Bwalbwa mwene lukuna uju tuluisha mumishindu mishile shilangani. Kadibu tujinabu tuetu mbwa kutangile kudi. Kuikale njita bujidi kole bwalbwa kakwene muntu mikale ni Kristo waka pingana kayi musankishipu. Bonsu bakalo ni mabedi kudi bakondo fipu. Bakalo bofofu bakatabala. Bakadi njeku ya kimana. Ngwamena kakwene muntu ujulo kudi wewe Kristo. Na shubakadi nyuma ya bukoya. Wakabulukila nyuma ya bukoya. Ya kumbuka munga chuma abantu. Wakuleje bunzambi webe. Nungubu muju waku yuku jumuka wakadi kuuchiji kune uji mikale kuchendele. Ikala kabidinetu, ikala ni jitunga jetu, ikala ni mukalenga wetu, ikala ni masalai ya jaluanga ni bokulama jitunga jetu, nikulama ni bantu. Ubapo bukole, utabasha meso wabu. Ubepula ku mateta amalu abuloba, bobo mujimu wa kitabu jabu, bokulama ni kusungila jitunga. Tuaske jile tatu. Tutukulomba bionso ebi, tubisha munda machanze chepe. Katataka kujiye ujimanyi mwakunu lama buwanueno kanu lenduki. Ne ujimu wakunu teka kumpala kwa butu mbibandi ndisanga nene kanu ichilem. Bwa mkalenga nzambi umwefele musungidi wetu. Bwa Yesu Kristo mkalenga wetu kuikala butu mbine buneme ne bukokeshi. Ne bukole kumpala kwa bikondo bionso ne katataka ne chendelele. Amen. Yepo wetu anulame anusankishe. Zambi wetu anulame anusankishe. Etu petana kabidi lumi mukumpala. Chenane kwa kunyemena anaku dija wewe yepo wajibwejani yepo mabuani zambi kuikuleto o zambi kulegedito ibweja undame soko kaneluse ibweja undame soko kaneluse. Yesu ujijibo jetu. Muchima ukankinasha udine mukusambi
sambi ujiku kiliso Nekukula mimwimpe Balwa maluma kole Onzambi Zambi kuikuleto Onzambi Zambi kuikuleto Iweja Uname Soko Kandeluse Iweja Uname Soko Kandeluse Kalewa Kamanisha Pansatu Bebe Malu Mubike na kumona Nemuku Telelela Zambi Kuikuleto Oshilo Zambi Kuikuleto Yesu Iweja Undame yo Soko Kandeluse Yesu Iweja Undame yo Soko Kandeluse Mulau wayepoa kujipa mitu yetu kujibadika bayi itakuja Kristo Zambi kuikuleto Zambi kuikuleto Iweja Uname Soko Kandeluse Iweja ni Yesu Uname Soko Kandeluse Zambi kuikuleto Oshilo Kuyekedito Yesu Iweja Undame Soko Kandeluse